Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Meghalaya State Olympic Association lambat ke Tnat Ïalehkai jong ke Sarkar Jilla kalai ke Kitbok kit riang ya ke kinhon Ïalehkai ke Jilla kabani Shim mentah ke 37 National Games ke Bandung ha Goa na duk arpusan terik mentau benai duk kandai terik unai wiang mentau snem ya kini ke program la penong ha ke arpau terik Urisau State Convention Center Shillong ha ke balai danang menteri ke Tnat Ïalehkai ubak Shakliar Warji kum ukongsan kumju Commissioner ke Tnat Ïalehkai Dr. Vijay Kumar ke Director ke Kong Isawanda Lalu Ginong ilam ke MSOE bat Ginong Ïalehkai. Hakini ke kenti ke Bynta ke jela kan pak sapusan wat Ginong Ïalehkai. Haringkat arpong wat ki coach bat ki manager. Haki kandai tadi ki Jingeh Ïalehkai ki bakan top yak athletics, football ki shenrang, swimming, wushu, boxing, golf, shooting, kayak bat ke square. Kabadai ke Jingeh Ïalehkai martial arts. Hapdeng kini ke Jingeh ya Shim Bynta. Dan ki Jingeh Ïalehkai ki belayuk ban pen kreat bahagum ke football, wushu, boxing, golf bat kayak. Handai ki dan pat na Ginong Ïalehkai ki balapan pau ke jing ngau diaw mensiam namar ke jing bambiang ki jaka Ïalehkai bat dan ru ki bampat dio ban pen kreat namar ke jing bam yo ki jaka Ïalehkai kat kom ke jing thu de Ginong Ïalehkai lo ong ba ke jing Ïalehkai siat sulai kalong ka wei ke baya kendu jing na ka daw ke jing bambiang ki jaka siat sulai ha ka ba ki hap manit tilan met ki jaka jong ki sipai tang ha ki por ki ai jing bet yaki kom ju Ginong Ïalehkai jing ki lapan pau ki jing ba ki yo bandet Ïalehkai shabar jilla namar ke jing bam dan ye ke pung jingi ke basan pau meter ha ka nong ba bat kom balong menta ke pung ha krinolen kadang don ye ke jing ke batang arpusan meter ha ka wei pat kaliang urang abgul ke jilla Lionel Darrell Remay wadang shen la ye don benta bat ke kenhon Ïalehkai keri India ka bala ra ye ka nam la du ha ke SAF under 19 bat bala khurru ye ka nam best goalkeeper Laidan mentah kesian ke banding kong ban mi khmat pat dia ke jela ha ke National Games bat kani ke kenhun klayo ban pen kriak bah Shwa bakan mi na kani ke nong ba kani ke kenhun kan mi na ke nong ba ka puai terik Urisau na ke benta banet cegowa Zaman lang pathaw beban kraw khairing walang Shin Steven Soktung Kitbok Pali Koba Kindness El Maunai Chan Mitre Tumai, Bantai Lando, Vai Kutwang, Dawan Pleda. Especially sports in our state. In the next 5 to 10 years, we want to produce so many athletes who can win medals. That is the main reason why we are focusing so much on sports department. If you look at it, like I said, we have so many programs that the government has been doing in the past 5 years and up till now. And sports, one more thing I always say that it teaches you a valuable lesson. But I have my trust in you athletes, the government is with you, we trust in you, we trust in our youth, that from here onwards, maybe with your dedication and with your hard work and with the government support, I am 100% sure that you can bring medals for our state. So, like I said, you should not worry, the government is with you through thick and thin, we are giving our best. But one thing that we ask from you is to work together, and your dedication and hard work we can achieve. Kajim kriya juga minta kala abiang ha, di kermen bengin wan sekamat. Jika kam don jikta nomor ki player ki long free ha, wan practice bani. But ki player ki wan kidang tidak player pre-season, kidang fit ba. Kendiat kan ngatarai ki mentok senemi duna match bagi player. Ngatarai ingin suakan game ni le Leit li, mandi mo ile lasai ile bakan on east. Next week Ïalehkai bakan North East United dan Shwa bangin Ïalehkai bakan Sunrise Sagoti di player ki bela ambil shot sudah baru di kendiat kesat bangi kuat ki player ni kamyo nomor gila join lejong ki don I League ki don ki mak cuma pelagi bani sampai kalau abiang ki tim Kerala bakan Manipur kini ki tim klaim ba dan recently dan Ïalehkai ni ka Santos Trophy qualifying round tengah try they are in good form. Ka objektif ni mengingat seguang ni kuat menyo medal ni. Wat la kata gi bu ni mda yo por ban kreat sibon ka por re ka expectation ni jungi bang yo medal. Ban ong ban yo medal kata di ka challenge ni nomor ba ki player jungi gila borok ki long match di professional. You know their job is to win the match. So they win the competition. So ngarang check menin like fly degree. Dia kam kata nomor ba entah setiong ini lupa nggak taring lah menak long tais jumlah kan oh kan long ka ba
kaba MC mingi don lang best goalkeeper jong South game kini let's say kan nyerap iki player ro kan nyerap iro ban yo experience let's say kadiga first tournament ban nile untuk senior team so kemen sibon ban yo ban ni don dekat ban ni Kakatang juga ada glorify korba ngada nak athletics ngalek kaya 5000 meters akan international game apa goa ngalapan kre hi nalade te how to ship ki benang ala practice po Bangalore hendak event jonga ngasih le ki 800 temam tapan ngalasat le ka long distance tengah kuat pantrai no ka national ya 5000 meters kedai first time yang aru bangan let participate in the national game ngapat jule ka jing jonga ngapat jule ngasih le ka 800 baka 400 nanda ka so araru ngale ka 10 kilometers ngaso thu ya jong ro banga ngala bangan le ki long distance mo long kam improve bon ka long distance te menta longan try no yak 5000 meters si nyo point 19 haka 10 kilometers mere haka 6 kilometers hapo gahati bak penyat ka IIT te ngapoi kumtu 21 big ing ngapoi haka 6 kilometers long ya kan ke 5000 imes ikut mam Daisy la train ya te iklam check direct yang 5000 long check pemtu ki 1200 long nang tu pa ila smutu bangan poi kata timing get long target below 18 ni la danga la kan ka competition kakateng jangan kalau iba wini marnya nga disiplin jangan kali boxing ban Ïalehkai ke category 50 kg ba kajing lit ka jong kan ka senior elite national jangan menhakan ni Ïalehkai bat ka ni khadzerin yang Ïalehkai lain round dengan ngajop shibaut te ki qualified naka base jong ka baut jong bang Ïalehkai hapo ka national kalong ka batof ha ka baut te kalong hai ka venue kalong hapo MP Madhya Pradesh ngala pun krehi kalong ka por ka balikat hi yang bang pun kre tanga super krehi kat ba ka tournament ka bahet te la haban Ïalehkai bhai kata te kalong ka banikong aku ai sin bang Leit bang yo kai so ba tiang hi bangan yo ek medals ban yo ek nama ek Meghalaya state ban ka ban long ka ban pa na mai ka state ka chongi he aku kali sindang dan all the best thank you ya ko ni kasumi tisha lagi taru ngila practice baham ta banginya le yakon satesa goa mata kadon jikta hi namar idon Jingeh stay Jingeh akum kitu ki national pool ngimyo pool ni pak ni kwa ni ala kwa la ru banyo ya ka pool 50 meter baginya yo banyak practice bagi la ru banjo ya katakan national Hapdeng langsungan punya pun ya ka meter 50 meters freestyle nyala pen krehi kat tu kan ni namang idon exam selection ang tangim dayo palat mo ban practice kat tu kan ni kat balai ki kat tu kan ni ngi practice nama ngidon Jingeh bahan nama ka pool ngimdon sa ka standard pool ngide bandon ka standard pool namar ba habangi practice ka launching bet ka launching bet turning ngisuki bah dengan Leit ka national namar ba ngibit hi Hapdeng ngibit bet ki we athlete ki we tang ba da boy ka turning bet ka launching ngilong sha ayu kata ka Jingeh ngi kwa bet bandon kan pool ba proper pool ka standard ka national ka jikwit nanti jonga kalong honya don chicken-man na katamo tangba ka wepat ka panong bang kwa ka pool 50 meters pool balong standard pool 50 meters freestyle ka kerteng jangan kade is Lorenzo Somtiang bad Leit Shim menta shapo national games ka balong hapo gua bad ka discipline ka bang Ïalehkai kade wushu bad Ïalehkai ha ka minus 56 kg kata jong senior naga wushu naga Meghalaya Wushu Association basha select datang mengahi bad ngan Leit Shim menta station ban Leit Shim menta station national games ka jing pen kre ate ngala aslam ngala pen kre gani ka national games bad hadin ka selection ka belalong hapo Pune kata ke 32nd Senior National Wushu Championship ke belalong hapo Pune but hadin kani ke selection ngalayo ban sha select ban jimenta kani ke National Games but ngalap ban kre bha na ke benta kani ka games ke banlong hapo gua
Kajing Leit Shim Bynta jonga support ke World Combat Games kan sedang nudu arpu lai terik hadu arpu riu terik bat ngin mi nang ngin po Meghalaya haka arpu terik bat ngin poi hapo Mumbai ngin kenduk bat kiwi ki teammates kiba napo keleng-keleng ke ri India kum napo Maharashtra bat napo Pune bat kini ki teammates jonga ngin mi lang napo Mumbai haka arpu lai terik bat ngin poi shethe bat ngin Shim Bynta na kabenta ka World Combat Games ha ka discipline jong pan Christian Kapten jonga ka dei balari sisa ni mi mud ban represent ya ka shooting ha ka 25 meter sports pistol mi kelampak yo practice lah dum taruh so biar ngidang mud ban practice iyo ka cakalas ni Sunday so mi practice apa meski untuk ko baje baje katai kadai ka Jingeh ka mengingi Sham kanya ka shooting especially nimdan re ka range la jong so dapat jing range tom jong iser general secretary jongi la ban yo ikani ka practice aga ski Sunday but Monday ke nakata-kata like mis ngudiaw hi kindiat warwa klem ka jing practice ru ba ini ban represent ka national team ada wala ka taru min try kat bala ke bangila practice bro kat tu bangin jele umuman ra ya sikat thau mga haka 25 meter i Rajdeep haka 10 meter air rifleman Anjali Singh haka 10 meter air rifle woman Shirley Mary Kharbuli haka 10 meter air pistol woman category ban represent ya ka state ladi ya ko Punjab Leit Sheru dan India Asan Snam ba kali ka first tournament jonga kali SAF under 19 Shaka senior India team